nalango sa mela boto autura ni tailebu ngoma awai tu ngai malake raki andu tali tawali mundu warro na radio fijuan nanto bibi ya wasere matibuya mai saru lotoka andu tali tangana warro na radio fijuan bula nalango peni watu tiga watu lomba andu tali tangana warro na radio fijuan nanto bibi na radio fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Ni sambul binaka si Naga Na Vakaleleka no de tuku na bongin dindai beban di tagina minista ngaraba na bika boy labo en no bonua o ya ni $5 billion ka okati boendi nau e sanga ni dua na kenelenga kanga mbimbi menanumi o ya na ken sanga itu wa malua en ngaunongo tuku no set kayum ni mato tu na kenando tumbu nandino ni mateni tu en bembak sauti ia ni laurai na ken pasente taki en gross domestic products elaurai ni lutu na bembak sauti kanama ki menalutsara kina basa ulu kalimna pasende ni dava na ambaki boy labongo nona pa madalataka na kena sasanga tagi ni dina ongo kai ni operating expenditure ni laurai na bonua en tambi toka kina oya ono kina basa ngabul na ratio kasianga ni toto bata kena rawati ronundul ka ono toka walu sangabul tolu kina bitsanga bulu kai ni ngauna bengarabi kina mata ni tongo ronundul ka bitu toka na indina ni laurai waka pasende 5 ni dava na perel ni ronundul tin kabitu sa toka basa ul kabana pasende ina takete toka oya mena leilai maina 5 pasende e warita na tikinongo o sayid kayum ni oti na patataro mai bebilia menga boka na bengo ni sala e boyador na mata ni tu membaleta na kena sasanga taki nandi na wongo bangata na satellite me baruta kina na bengarabi ni digital TV kina be bonua taunda ku ni be korlelebu tukono set kayum ni kuwa ni na torba ki December na be sau mai na analog kina digital kana daba talitiko ni otina bula o chulai mbaki bo te ba to taki mai okosita ni rondol kabitu rondol ka ono na digital TV ngonongo sa tegibu sa sangataka na mata ni tu na kena bangata kina satellite me do rutuma baka kina na tulau sang ni so mina nonda bangata na bingarabe ongo karawa mena bangata kitelanga na internet mai na satellite rota ni bano undul na linu bonua suba nandi kina sona bonua lo toka era bangata tiko na digital TV platform ka baka to taki kana maki mena ngai todoko na kena barutaki na besibiti muani ambaki ongo esa na rawe irno bisa ke no bisa ni bal ni bebesu era bengarabi baka mission mai bunotani mer baka ibotobota labo mai na Fiji Servicemen Aftercare Fund ngoni oti na kena bondonu ini kuwa palimendi kabesu takikina na tikini lawa se toru bagi sartu mai tiniga dio basa ulukaba baka sabue ni kuwa na bunilawa na moso ni ongo merao ni okati tubutubu bai labo ka taraba tigi butiko matai ni okosita kina gito sangga baka tita kina tigini singa mena waedorikina na semifinala baka kina na finala ni Vodafone Fiji Effect na semifinala ni waedortiko ka tiniga bitu ni singa ni bula ka tumai rara na ratu takambau mai no sori karuna dalindi kino rewa ke lambasa runa kaloko singa lebu nimbernu ro dalindi o suba ke nandi be mama ni ba kavi singa tambu ka tinika wol ni singa boedorikina na finala rauta na be mama ni rua singa lebu rara ningito patanga mai dave kirna Vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri rano na sema na steseni na Radio Fiji 1 Kenambula FM ni Weding Vinaka. Korobur lebu do aleke na stesen na Bula FM do aleke alanga na yawa na sala bilaw Bula FM namba to na serre Nadang ko pinasiwa bo ang ano ini bukatile do tal takawali na warong ng Bula FM go singa toka Bula FM namba 2 na serre Bula FM namba 2 na serre